iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Arak madanti katangam, kabadong. Anya amanan. Itak lang agumatang matmaray. Apay ti kunam, jak amaw, akanayon ka agumatang iti arak kadag iti sabali at tersina. Pindaam amin a paggatangan. Ay, di mo pigsaan Tama nga numangag ni tuyang kumaray. Ipukaw kunto pa tapno umay nakakamatan iti binalseg. Ay, isukit ajak kayat ti gumatang dito tersinam takasta ka maray. Mala, lakwan na ko na iti arak. Tanaibos ka no dita sa bali at tersina maray. Nah, itakala ngayon may maray. Kasanaw ka nagadumot tinaramid ko di tabalay may maray. Naglabaak, naglutoak, kalpasan na naginawa. Kaya't mo asawan, saan pa yan nagaw-awed ni kabadong? Ay, saan pa'y nga raod? Iso kumati umay kurantaan adamagan dito tersinam. Kano'y may gimatang iti arak. Naginumanda nga'y manaon. Jakam mo No kasta, isaw tinang kopek jay kwartak adwaga saut. Ay, kita manday ta akalukuan na. Ha? Di na lang arod matultulungan ang kupitan nakpay. Ay, sakit ti ulo ti kasta nga asawa, maray. San mo kumaalinaklakwan amaray? Kasanaw adyak lakwan, kat isuma ti buhay na manok, maray. Ya, matikas to'y abiyagan. Apay aya, anya man ang ti pagkaskastaam. Nakamisuot ka manan. Awan pa'y na imas amasida. Ay, imbagak metken ka nga ano sampay laang ti agsida itinateng. Nateng idi namin san galdaw. Nateng idi kalman. Nateng manan itan. Makauma in the world. Ay, mangan kakit din. Umay kapadigwan iti sidahan. Ay, esos, kita ang data ka nakak. Ay, humali ka dito. Na, Amo ka paboritong titinigwan na karnit manaw. Ay, unay yan. Ay, sus, nakahap-happy ak unay. Tanalagip na. Kapudpudutan na pa yung gail. Ay na, inaldaw ko maakas tayo. Ay katuna ang gail. Inaldawan na patigwan ka iti sidahan. Nangag mo ba nang? wen, nangag ko. Ay, na yun aragsak mo anapadiguan. Enteng, di ka pa inalpas anangan. Apay ayang nga apuraan nak. Kita madama apay la akar-karam kemakdag ito'y tultulang. Saan mo't kat arumbang akaram kamamdag itatulang? Naku na, kitno nagimas. Ay, aginawa kaon, tama panak pa'y makiistorya kadagiti kukumarek. Ha! Sige, panawan nak dito'y. Siyak ti makaamo nga aginaw. Ay, jak kayat ti maapura, no kastoy anay mas tisidaan. Sapay ko ma, taumay dito tersinak ni Marito yang ita maribanang. Adun sa mutyar aramiden na ditabalay da. Iso mati ko na. Tasaan mo't akayat at tulungan ni Badung na. Na, Apa yan ni Marito yang agtartaraok mataon. ay, maray, apay, anya ti mapaspasamak kan ka, tagtaraok kamutan. Ay ayabak lang jay manok mi amapukpukaw maray. Na, ayayabam. Tapi na naganak iti kakaaw. Kakaaw! Na, Ay, mapukpukaw kunam. Nga rod maray, saan mo tin anagapon idikalman, aging gaita awan pailaang, kakakaw! na, ay adalahang ditaday jay maray. Ay, apay ko maamapukaw, kat adam gayam nagan na marituyan. Tana idumduman ay jay maray. Mala pukaw mare, daytay uray la agtrimolo ti panagpukaw mao. Sige maray, bareng sumangputan, kakakaw! Ay na.
Nagmayat laki din aya. Ti agigop iti sabaw ti manok. Sila ang tatabadaw. Agigop ka nga agigop. Ay, kitwa na. Apay, adapay ti guna aya. Adupay. Kitno adupay ti karnina. Tadakkail ken nalukmag amanok ti pinartay. Ay, nagmayatan ko araw. Nalaing ka talagang agpili ti maparti ang manok ah. Aw, kayat mo pa iti arak tatabadaw. Ay, wala, kayat ko pa'y. Kargaan pa ito'y baso ko araw. Punwa, maging gaaglupyas. Kapitan, saan mo't gaya man nagrunda da kwarog idirabe ay? Apay ngoy. Ada nakaiba ka kanyak ang naginumda ka no. Ha? Katno binagaak ida nga agronda da kadarabi ay. Kano nagpatpat nagdaka no ang nagiinom. Ay, mangibabain da kita ah. At dapay kit di nakaiba ka kanyak akadwada ni kabado nga nagiinom. Inton ko nagreklamon tumanan ni Marituyan. Ay na, agrik-reklamon to pay itan. Takasanaw, kinupit kano ni badong na ti kwartaan ah. Panagkunak, isuday jay ti pinanggatang na iti arak nga ininom da idirabe ay. Nasaya at tanakaring kan ba daw? Singirang kaitak. Kanya singiran. Adaya utang ko kinga. Kinupit mo jay kwartak. Ay, awan ti kinupkupit ka. Asino nga'y kumati sa bali ang mga lanusan asika? Saan na siya kunaking kakay? Isublim ki di jay kwartak. Ay, di nakpabasulan. Kasano ko mga isublek no mo inalalak? Kano ison sa jay gatang mo iti arak di tatersina ni Marikwanang. Ay, di nakpabasulan sika. Ay, agtal na ka, sumanaw. Makaringring ka. Awan ti nalalak! Agong ungot ni Kapitan kada kayo atanod. Ha? Tapay mate. Saan kayo ngamin kano ang nagrunda? Naminsan lang matarabi iday jay. Katuray man, dakkel aba nagtisanyo apa nagrunda. Kasano ti panagungat ni Uncle Kao? Ay, pirme, nga agong ungay. Ha? Ay, no agas asukan jay agong na. Mamati ak nga agong ungait. Ay, Angam no saan pay? Saan nga agong ungat na jay? ay, saan nyo kuman apagpungtutan pa'y ni Kapitan? Bayan niya, tayo nakto ay aywan. Nalakalang ay aywan ni Uncle Kao. Kasano ngayon ko araw? Aginom tayo pa'y kaday? Ito na, tataba daw. Apay ka din na saan? Ang mawamot tin pulutanan tayo. Sakti makamoy tinita. Apay, ada pangalam. Adda, di ka matanagan. Siyak ti makamo agumatang iti arak. Tasak mo ti makamoy ti pulutan. Diniguan tumanan akar ni ti manok ti pulutan tayaw. Ay, nagmayatay. Kanaayon naman ka. Apay, Marituyang. Sa bali mo ti rupam ita, kasla makapungpungtut ka. Nga bain, ado ti problema, maray. Sapay, di ka makasagay-sayan. Masangok pa'y ayat agsagaysay. Kajay latan agbirbirok tar aramida. Nay, adamanin mapukpukawan. Ni badong ko maray. Awan manen, san manen anagaw away. Kat kastamot day ta abadong mau. Numaala na ti kayat na, saanan nga agawaway. Kan mapukpukaw manen ti may sa manok may. Ay, nagmalas ka mutten, Maray. Taduan ang manok mo tinapukaw. Hay, jakman amo maray. Di mo kunaan, nga adanagan manen day ta maikadwa ang manok mo ang mapukpukaw. Awan nagan na day jay maray, nga main kawitan. Palpalo umaga nga rog, ngam nagpukaw manen. May salaang akinas ka na pabasulam dita. Ni nga tabadong kaw, tinangala. Asino pa'y kumangay? Kano kinupitan na manen. Ay, unay mutay. Pati dagiti mapukpukaw amanok may. Iso nga ta, tinangala. Kat, asino pa'y kumangay ti sabali apabasulang. Ay, di nakasarsarita ta na pudot ti ulok. Tanay, saan gayam ang nagrunda da kwaraw? Ay, ayaban kalaan nga mangan. Anyak si Daan. Uncle! Umay ka manin patiguan iti sida na diniguan na manok.
Takit ti mayat. Na, kunak man no kunam, anapudot ti ulom. Idi dayjay. Ay, nagsaya atin dito anak tadi nakmalipatan apan padiguan iti adda diguna. Mukhang ngawan si da mangkail. Uray lagas asok ah. Kapudpudutan na nga main. Ay, mangantan banang. Saan mo nga ungtan ni Kuwarog? Ha? Apay nga tanak ngay ni Uncle Kao? Uy. Ini kaklang rudan iti si daan na. Ay, sa anak ka di nga gungan. Awan basol mo. Na, Uh, napukaw adagos ti basol naken ka. Intay. Ay, saan kan alakwan iti arak? Kabadong, pasensyakan. Apay ngay maray, kitagbayad akmay. Uray man pa'y agbayad ka, saan ka nga ikan? Ay, makabasbasolak ka ni Marituyang. Patpatyam to mga minday tatuyang maray. Kano kwartana mo tigat gatang mo iti arak? Ay uray pa'y, lakwan na kiday. Aguray ka man tapok kawak ni Marituyang. Ha? Apay apakawan pa'y langay. Marituyang! Adda dito, inibadong mo! Ay, mapanak man lang ang gumatang iya sa bali at tersina. Una yan. Ay, nagmayat na talaga kwaraw. No sikat yung agawes, iti inaw. Pag kunam, magtataba daw. Agasam man. Tadaman na nadigwan na manok apulutan tayo. Napan ko ba ikit di pinadiguan ni Uncle ko Tapnosan nak nga ungtan. Nagnumar pa'y gayam ni Uncle mo. Nga uray awam mo, edi nagtiliw tayo iti manok. Ado siguro titarakan mo ang manok kwaraw. Parti ka mo't apartay. Ay, saan ko atarakan da ita? Ha? Saan mo atarakay? Tarakan da. Ay, aguri ka man kwaraw. Haglinlawag taman. Naginom tayo kitday, tataba daw. Ramanam da ita nadiguan naman ako. Agreklamo nga min nituyang ko kay. Mapukpukaw ti dua manok me. Siyat kan, tataba daw. Ay, sungbata man pa'y ti saludsod ko kwaraw. Madida ito yung agparparik na kanya ko na. Ipagaman ti pudno kwaraw. Asino ti akin tarakin ka na kita. Ay na, kapitahan, nagawan kat akonsensyan ayati naramid na kada kami kinibadong kaw. Ha! Asino ti dakdakamatan? Kinanya ti inarabid na kadakaya. Ni Kuwarog, kapitan. Ti kaanakak! Dua manok may ti mapukpukaw. Ay. Di mo pagsuspetsaan ni Kwaraw. Awan sa balay, kapitan. Impapulutan na kadagiti kakadwa na naginaw. Ha! Ay, sapay namin duwa na kapinadikwan. Oh, makitam day ta, kapitan. Ha? Inraman na kapay gayam a pinagsida. Ay, paayabak ni Kwaraw. Ay. Saan ama balinda ito nga inarabid na kadakayo? Dulang mata manok ni Nana tuyang titiniliw kaw. Uray may salaeng. Panagtakaw day ta. Nagsida kayo mat kinitataba daw. Agbababawi akto pa'y. Ipabalod kan san Ay, saan mo to na, Uncle? Sukataklatan di manok da. Awan to pa'y tarakan mo uray may sa apyag. Katagtarakan ako na. Sukataktaw, uray 5. Ay, kabadong, uray pa'y agpakpaka si kakanyak. Saan kan alakwan iti arak? Ay, saan nga arak ti katangag maray? Ay, saan aya? Ay, kunak ano arak? Nasakit ti mamalmalaw maray. Talaga gaya man napaunget mo ni Marituyang. Inurasan naktupayan nga umay gumatang iti bagas maray. Kasta aya. Ay, bagas gayam tigatangam. Mala, ibagam no mano akilaw, tamangi kilo ako. Ay na, tatabadong. Narigat at dabisyo na. Isu ti pakaibusan ti kwarta. Imbag kumano kwarta. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaangan dagiti papagayam tayo. Dita Lapu-Lapu Street, Kaskada Vilma Fernandez Kiwal, Daisy Wakit, Wilma, Pusyana Kaditeng, Juliet Angligen, Amor, Elnar, Christine Joy. Kan kada kayo aminan apo, anaayat adomdom na kadagitit drama niya. Alas ligay! Dito
Kapitan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwaraw, adaman la damagakan ka. Aw, anya day ta, nanatuyang. Amok ngamin ka, asaan mo akayat ti agulbaw. Ha? Ay, talaga mo tadya kagululbawd. Kanayon nak namin nabagbagan ni Uncle Kao, adakas ka no ti agulbawd. Iso nga rod asi ka ti pagdamagak, tani marikwan ang naglaing nga agulbaw. Tagasuman, tay di pa'y lakalman adi na magkukunkwana no naawat yun ti honorarium yaw. Kay, anya nga tinsungbat na. Kas iti sigod awan kanupay, urayan nyo kanaw. Ay, ulbud talaga ni kagawad ko hanang. Kat no maawat minitangal daw ti honorarium may. Itangal daw? Una na, mapanak nga rod itay di barangay haul. Hay, mayat nga rod no kasta. Masingir kumulaangan ni Kapitan. Ha? At daw utang ni Uncle Kukan ka? Ay saus, nabayagan adya utang na kanya, kwaraw. O nayon Enteng, tauray ka lang nakapumada amapan ije barangay hall. Kasla mga anak iti kasar. San aya? Wen nga ron, uray mula indigusan. Alain mo iti honorarium mi ita ko naman. Ah, honorarium ko nam Enteng. Honorarium banang. Ay na, agsidatamot nga ruden itinaimas no kasta. Iso anas ken masapak mapan. Ingka nga ruden, taagarunak. Para iti pagangeranta iti karni asidaan ta inton madamdama. Wan! Apay, marikwanang, saan ka mapan ije barangay hall ita? Anya ko mati mapan ko aramiden ijay. Kano maalayo ita di honorarium yaw? Nakadamagam mo't iti dayta. Ay namaray, nagadaw ti mabalin ko apagdamagan. Si kalaeng aya ti mabalin ko apakaamuan. Wanan. Maalami itan ti honorarium may. Hehe, inaksingiran ni Kapitan. Singirum adagaws. Kanya ngay, narigatan no saan manen ang makabayad. Namin anon ana itantan ti panagbayad na. Kapitan, nawat mo ka din di honorarium baw. Ay, naibulsa kon Agur-uray ngamin kan ka ni Marito yang ijerwar. Apay nga urayan nak. Ay wen, Kapitan. Ay, jak amo, no sa dino tinakamuan na amaawat tayo ita ti honorarium tayaw. Ay, kunak adi mo ibagbaga ta sigurado nga agsingir. Saan asyak tinakaamuan na? Kasano da ito yan ngay? Umay nakpay singiran dito barangay hall. Apay ngay, tadi mo larumwaran ni Kapitan. Ha? Dapay di ta unag, nana. Naawa na nga tanjay kwarta na. Nawat da amin ay. Nawat kunto pa yan. Na, nagbayag mo ni Kapitan arumwar. Urayan tan aadwa. Una, nasken ang masingir ko dya utang na. Katnuat damat utang na kanyak. Na, kita man langan niya. Nalaing magayam ng umutang ni Kapitan. Hanggang narigat asingirain. Nagdiwod niya. Ay, perniya nagrigat talaga asingiran. No amula ko man narigat asingiran. Diyan la ko man pinapautangan iday. Ha? No amok la ko man. Nagrigat ang ti umuli dito. Alag! Ay, na! Kabaalam dayta.
danikan makaulay. Kita-kita mo't ano makita ni Marituyang. Oops! Ay, nag-uuray isang wanan, kapitan. Ha? Saan ang mga umulong ka dito alat? Agsingir kat kanu adagusan. Adaya kasta. Kaso swildok pa lang agsingiran. Sige, kitin, kapitan. Madali ka pa. Hop! Ha? Kwaraw, ni Kapitan, napanon ijay likod ti barangay hall. Ha? Ay, Wine, kabababa na iti alad. Kapitan! Agbayad kan! Kapitan! Ay, saan mo nakamatan ni Uncle Kao? Nagpartak at tumaray dayta. Ah, ay kamatag! Kapitan, urayon na! Ay, saan mo makamatan ni Uncle Kao? No kwarta ti pagsasaritaan. Napartak nga agtaray dayta, basta singirin dati utang na. Hop! Ay, apay akas tati panagal-al mo. Tas kamula ason. Ay, kwa. Aday tartarayam. Ingka ipalangki. Ay, Na. Inton bigat pa ilaan nga agpalingkay ak. ay, itan, darasam. Ay, Kaapay nga ibaon nakitan. ay basta ingkan kunak na. Ay, darasam. Na, Wanya Tuyang. Nasingir mo ni Parintay. Anya na singer, intarayan naktupay. Ha? Anya? Nagpartak atim maray. Ay, nagkapoy kan. Apay, di mo nakamatan. Kano limag to ijay alad sa timmaray. Ay, saanin ang makabayad no kasta. Si kamutan ti mapan mang singer. Nagrigat singiran. Kaano pa'y dahil nga utang na ka? Nabayagan na. Kuna nuga po ta kapitan kunalaka singiran. Saan mo gayam? Amom itan, ti papautangam. Sa naga po ta opisyal ti barangay, nalakan ngagbayad. isumot lagayam nga inapuranak ni Inteng nga agpalingkay. Tasingiran ni Marituyang. Kano tinulungak ni kapitan nga imuli ije ala ti barangay hall. Tapno saan ang makasingir ni Marituyang. Ay, anyala ngen nga iti maibaga ni Marituyang. Ay kat bay amlatano niya ti makunana. Ang ay siyak ti mababain. Puskulam matan atarupam, kaskan ni kapitan. Ay, kasanungay numasabat ko ni Marituyang. Sikan ti mangliklek nalakalaang mat nga itarayan ni Marituyang kat. Kita man ni kapitan. Sa bagay motkit di Saan ang makataray unay ni Marituyang? Kasta aya. Adapay kid din ar-arap na Saan na makabigbeg no adayaw? Apay ngayang Kyle, tulang matenti kukod na tayong bati o para kanyak. Mabisin kami gayam kanyan, Tim. Ay, dinakman iramraman si Kainteng Ah. Sika tinangibos iti si Daan. Uun, siyak gayam. Di gulaang matimbatem para kanyak. Inan-anusak nga inig-igop. At damat imbati yung ngayon na po'y para kanyak. Ngam itip lang, mate. Saan mi nga mo nga umay kamakipangan? Ang kasusuil dumit. Kurang to pa'y apag-chicks ko jay swil daw. Na, Agbayad ka nga rodan iti utang mo kanyak ang Kyle. Adda utang ni Uncle mo ken ka. Apay, di na yung bagbagaan tay. apay nga ibagang pailang kwarog. Kunakan ka asikreto talag na jay. Kasanaw, saan ka ba't ngaminin nga agbaybayad? Ha? Enteng, mano ayati utang mo. Ah, Adda pa'y gayam utang mo kan ni Marituyang. Subali pa'y ti utang na kanyakan tay. Aga semdagita nga utang mo, Inteng. Kasanungay ang mabayadam amin dagita. Saan ko napautangan pa'y ni Kapitan? Taapay mat, Nagrigat asingiran. kano singir kamot ngamin kano singer. Tay-tay mingak ka, no kaano ang makita. Ay na, saan mo ang makita ni kapitan? Amo na tilikliklikan na. Makitam day tanga ugali na. Di mo ayamadlaw at tunggal makita na kakot agtartaraya. Unay kamutan, Inteng. Di mo pa'y kayat atuman aw di tatawa. ay, narigatan. Ay,
Mga no makita dakdamar ito yang ken paribadong. Kabuteng mo, idan? Ay, daytan tumat nga men, tasaan ka nga agbaybayad iti utang mo. Jak kabutang ida. Nagkunangay mit akabutang ko. Kahit, apay nga rod nga aglamang ka. Singirin dak nga rod. Di mo pa'y kayat atanawan, ida. Limbabasan ayan ni paribadong. Makitam dayta. Damdamagak nga rod. Saan pa'y alimabas? Kasano nga tangay no, agsabat kami itirwar. Ay, makaamukan, inteng. Nagaramid kan tumat ngamin iti pagbutbut ngam. Nasabat ko itay ni Kapitan. Kahit, Paypayapayak pay lang, ti marayag. nay, tapay nga yakas na. Kuna na siguro no singir. Ngam, singiram nga agpaisaw. Mabainak pay ki di namang singir. Di mo nga min singirin, nay, bayamon. Na, lipatik lang ang kasta kaday. Saan mo ta? Uray na lay tartarayanon. Bayam, tikak ti pagnakman na. Anyang itaramidam. Mapan mo danugan? Laglagi pembadong. Kapitan Dayjay. Ay, awan timbaga kakasta. Ikak ti pagnakman na, tapno am muna ti agbain. Magmag na kano ni Uncle Mau amapan ijay ilay. Ha? Apay nga magmag na. Ay, enteng, apay amagmag na ka amapan ijay ilay. Tadamagan pa lang. Ay kat ibagam akan ni Kwarog, tapno am muna. Awan ti kwartak. Mawata kaon. Awan pagpliti ni Anggail. Naglaingan ti kaanak. Itulod ka ni Jay Ilay Anggail. Uray awan kwartak. Kato na, uray libre. Nangag mo ba nang? Nagsayatan tayo ti kaanak. Ay, isungarod ano adanton kwartam, agbayad kanton kan ni Kwarog kan kadagiti nakautangam. Nakabayad ka din ni Kapitan. Jak to pa'y singsingiran, nukas tangag sabat kamay. Nay, apay ngay. Ay namaray, siya akong timabain nga agsingayr. Kasta nga min itaapa nawan, maray. Di nagpautang, iso ti babaen nga agsingel. Kunamo ni Badong ka, nga ikan na kano iti pagnakman na. Ay sus, madinsamot day ta plano ni Kabadong. Permi abanog mi ka ni Kwarog ang nagpaili. Na, binanog mo ni Kwarog, adi mo man la binayadan. Mabay na karod kan kwa na una yun. Ay, nalaing ka lang nga agibagay ti kasta. Mabisin kami. Adalinuto mo. Ay, sa anak ang nagluto iti sidaan. Tanagipadigo ni Pari Badong iti pinartina amanok. Imay nagipadigo? Oh, makitam day ta, inteng. Oray adda utang mo kadakwada. Nasaya at latat ipakpakita daken ka. Mababain akon. Ammumot lagayam ti agbain. Puno mo't mababain akon. Numaalak ti honorarium ka. Bayadak amin nga utang kun. Nangay ko tayo sayang kay. Kaya't naasawan, uray jay utang mo kan ni Kwarog, masapol abayada maun. Bayadak nga ron. Parag, itulod nakman ni Jaylay. Mapan ko man ipalingki da ito imbayad ni Kapitan kanya. Ha? Nagbayad kan ni Uncle Kaw? Wun, nagbayad din. Isumot laga man nakaragragsak kay tanana. Asino nga'y kumatisaan ang maragsakan, Kwarog? Uray siya, nagbayad mo ni Uncle ko kanyak. Isuaduhatan ang agpailay. Ay, katuan intangarudan. Ay na, Kapitan, saan mo nga itanayan dagiti utang mo? Bayadam, tapno awan, ti pakasarsaritaan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat
Para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawang Kyle! Baro day ta cellphone mo ah. Eh, kino kagat-gatang ko ditoy. Nagngina siguro day ta niya. Eh, nangina talaga ah. Antay! Kabarbaro ti cellphone ni Uncle Kao. Ay ipilit na nga minagumatan. Isong inig ka ko iti pinaggatang na tapno sumardengon. Ay, kitak man ta cellphone mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagi din. Kitak lang man. Minton ko na dadail na. Kat no nakaparabaw lang di talamisaan day ta cellphone. Ha? Anya nga ti Serbina da ito'y cellphone mo. No saan mo mo't nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. Aday di balay da. Saan nga taas umrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. At dabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na cellphone na ah. Ah, no kasta, nagatang namutlangan, di nabayagan nga arapaap na asilpawn. Ay, anya day talutlutum asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Ah, puro natang? Ano ba yan? Na? Agriri ka? Kat inggatang mumot iti cellphone, jay kwartata. Apay, awan la pulos tinagbaten. Ne, kat no si ka tinangiyawat iti piso a barya iti inted ko kan ka. Dandan ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko matisidaan ita. No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga rod kayat nga usaran, di adda ko man na imas asidaan ta ita. Diyak ko sa rin ta mapirdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro asilpon na, maray. Ay, huwen mare, jak kumakayat ngam ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni Giselpon na, ang nagalutan iti nangisit alastikaw. Huwen ang mabalin ko mapay mat dayjay nga usaran na. Bayamon, maray, taamin na makitkita ka, Kapitan. Talagang adamot hayte kasilpon da. Mabain mo't asiguro ang nagalutan lang iti lastiko ti selpon na. Antay, apay ngayon nakatugaw mo't laangan di ta salas ni Uncle. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na dayjay a cellphone. Dita namutan nga agmalmalab. Bambantayan nan sa lang mo't na cellphone na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang ano din na usarain. Tumakder laang ni Uncle Mo no mapanmangad. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Nakman kasaritan ni Uncle. Tamapan kami agrundain ton rabe. Kita ang barag. Ay, sus! Nagmayat da ito'y kagat-gatang ko asilpon anja. Tay baga Uncle. Anya day ta. Di pa nagrundami ka dagiti tanod ko inton rabe. Shh! Aguli makatanay. Agsilaw-silaw ti silpon ka. Kasla da kayat na nga ibaga. Anya ko matikayat ng ibaga. Isu nga rod day tati kayat ko amaamuan. Anya nga itima ko naman Kyle. Agrunda kami ka din ton rabe. Nagmayat ti silpon ko kagat-gatang. Ay, jak pulos agbabawi agi mata. Uray nangina.
Anya nga iti kunan ni Kapitan, shit. Agrunda tayo no, rabi eh. Sanay, napaypaylaeng. Ay, apay nga saan manan? Maturog tayo kitday. Ay, sa bagay, kaya't ko't maturog. Ngam, saan nga tangagungat ni Kapitan? Saan nga agungat tayo, Jay? At damot ka barbaro asilpon na. Ay. Apay ko mga agungat ngay. Apay, maray. Asino di ibagbagada nakagatang itibaro as silfown? Ni Kapitan. Aya! Ay, damag ko pa'y anangina ka no di nagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang itibaro as cellphone na. Ang apay nga'y, ta saan samot din arumrumwar di tabalayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, at daayamot tisan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yun ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli da ito'y barangay tayaw maray. Amok amain amapaspasama. Wan atagraman baro a cellphone ni Kapitan na amuampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanoad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglaingkan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, Maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no, asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay? At dangarud baro asilpon na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunrunda iti rabi. Tinulad na ni Kapitan. At dalang baro asilpon na, saan nan nga ramidan iti trabaho na, kas Kapitan. Jelat tangarod silpon na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalauna iti asilban. Nasurok ka no akwarta timbayad na. Ayun na yan, nagnginan ngay. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti silpon na. Oh, apay nga agkudkud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin ti sidaintan. Wan nateng nga adasad paw na anateng. Natang milaan natingan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Na, ta dyan cellphone ko latamot ti makagapo Anusam takas tati kayat mo. Ang nujak mangan. Ay, mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka na bantayam, jay cellphone mo. Ay, apay asaan ka nakanginin ha? Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarat to ka di. Ay, buludak man kit diinton madamdama. Taawagak man ni Marikwanag. Na, nagasidig ti tersi na awagan palaan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Mapirdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayon sabit tayo nga grunrunda? Agrunrunda tayo niya, ship. Kitsan matayin. Anya klase kayo at anod ngay. Tasan nyo mga raramidan ng titrabaho yaw dito barangay. Di na man kita-kitaan matatabad yung. Kat may ship kwarog ata, amo na asong batan di ay tanga sa lodsod mo. Kwaraw, anya tisungbat mo. Mat Maturog kayo langay. nagrunda kami inton ibagan ni Uncle Kao. Uwan nga agpaisto. Urayan mi nga, ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay tataba daw. Apay, pudnaw nga dabaro asilpon niyang kalmaw. At nagngina asilpon day jay. High-tech pa'y Iso nga buwan-buwan tayan ni Kapitan. No kasta, nakadulay, na itasilpon na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day jay salas da. Adi pa'y kano silaw-silaw na. Aya, Saan lang agsilaw-silaw? Kitno agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan di ata. Baka pa'y tumayab. May mayat man nando tumayab. Shh, di mo matsubraan Apay. Mga numangagdag iti agtatakaw kat mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawli magka.
Uyan, at napapanak, ito Arabia. Sa dinaw, ti papanam. Papanak lang mo tagpasyar Agpasyar ka, Rabi. Ito lang nga mapanak agpasyar. Wan ngam Rabi. At daayamot agpasyar iti Rabi. Ada, siya ngay. Ada lang mapan ko bisitahin, nagayam ko. Ay, turugin dungo. Rugan, Kunak no asino ti kan kantaam amaturog. Day tagayam silpon mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Na, Day takit din silpon mo nga awan rikna na ti ingkakang kantaan. ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Maturug pa dahil to silpon ko. Turugin silpon ko. Turugin silpon ko. naa. Turugin silpon ko. Maray, nangagmo ti panagtaol dagiti aso, idi Rabi. Wan maray. Apay nga ta nagtataul ta. Ada siguro nakita da Day tamot ti atap ko. Saan ngamin nga agronronda dagiti tanod. Kat amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan, maray. Ngumawan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan tay. Mamaklat tano ada matakawan dito barangay tayaw. Ala, ibagam tungarod kanyak, maray. Apay anaskan amamuam. Ay katuan Kat, anya ngay nga ron tigatangam, taimay ka. Ay, wan gayam. Umaya gumatang iti kape ken asukar. Itimpla akman ni badung kaw, tanakaturog pa'y. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay na, napan nagpasyar idirabi ay. Rabi anapan nagpasyar. Napan na kano binisita jay gayem na. Iso ana po yatan. Wan maray. Pangring ko man da ito'y kape at timpla para kan kuana. Uray ni Inteng kat napuyat mat idirabi. Tapay. Ay, binambantayan na ajay nang inaasilpon na. Ay una yan ti panangipatag na iti dayta asilpon na. Ay pirme, mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laan. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't kung nga rod nga isubliday dya asilpon. Ha, taapay nga isublime. Kasanaw, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Un nga rod. Saan pa yan nga umay makisisyon ga po iti dayta asilpon na, maray? Isu pa yan ti kan kantaan na sakbay amaturog. Imbes kumaasi ka. Wen, mare. Ay, jakla kuman inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika kumatidungdungwan na, saanan tajay cellphone nan. Angkal, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkal? Di baro silpon ko. Ha? Di nangina abang bantayam dito'y salas yaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid mo ito siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkal? Apay ngay. Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo ka nakmatadagaws. Iso ang nagdesisyon kami na saan kami nagronda. Iso ang natakaw ti silpon ko. Basol nyo. No apay ang natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo, di saan ang natakaw ti silpon ko. Ay, nakariingan ni uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabi kiray. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw na ti silpon ko idirabi. Ha? Ada nakastrak di ti balay. Ay kunak manuing galot mo day taari daw idirabi. Sikaban kindi. Kat no si kati para galaw, Ewan ti patpatag ko ang silpon ko. nangag mo kwarog.
Jay cellphone nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita manggail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaringkan ba daw? Nakaringa kaon. Kitururayag, yatimpla makapay. Napanak gimatang iti kape kan asukar, di tatersina ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay. Nagbayag kan, anapan gimata. Magtimpla kan. Nay, kanya day ta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon mal, Way, nangina day ta. nangalam. Silpon ni kumparing ngayon tayo. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabay. Anya, day ta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day tuytuyan. Isugaya mabinanbantayan ni parinteng. Nagmayat. Kahit si kamatan timang bambantay ita. Ay kituin na. Iso si kapay lang. Di mapanagmula yung bangkag ta. Agab sintak pa lang ah. Ay sana mapalain. Si kakeden tagbalin asadot. Gapoy ti day ta silpon. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni Nana to yung dito silpon mo ang gail. Ah, Nailawaan ka nung nga imay inala ni Tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni uncle mo, Kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mulatad ka ni Antem. Wan, Kwarog. Syakla ngan, tapno ang trabaho ni uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Ay na, kapitan! Aggagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangrunan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay gata, awan mo ni Kwarog dito'y paradaan. Ah, awan? Kano sigod mo't nga inaldaw nga agpaspasada? Kaisumat. Diyak kaya't taglugan ka na gito'y daduma nakaparada tricycle ta nagpapartak da ngagpataray. Kaiso. Imbag ni Kwarog na inayad ti panagpataray na iti tricycle na saan makapanirbiyaws. Ay, kasapulan nga agpaili akmaray tanay awanan lakaw. Ay, oray siyak maray. Masapul nga agpalingki ak tanay. Naibusan jay lebon mikin ni badung ko asang adram abog ko aw. Nagsakita kantay. Agsakit ka? Ay, nabaraak. Uray dapadapon dak. Nabara kamot ngagpaisaw. Ay, basol di balasa nga nang bastid kanyak. Nabasted ka manan? Kanayon, mate. Basta garamak. Mabastida ka dagaws. Sige, igatangan ka iti agas at umaram. Ay, asino ti agtumar iti agas? Nay, nasaya at si mangput kan inteng. Eh. Ay, ni Kwarog agsakit. Apay nga agsakit. Kano napan kala nagaram iti kalman? Binastid dak nga raw. Iso nga aggurigor. Di mo manen siguro na ibalikas ti I love you. Kano insurok ini? Naibalikas ko mat anaimbag. Wrong spelling siguro Hey, nagrigat kan tuman nga min asursurwan. Nagrigat ka makasuro iti spelling. Agsao ka, intay. Kasla naglaing kamot iti ispileg.
Ag sakit gayam ni Kwarog, maray. Isumot lagayam nga awan iti paradaan. Ay, huwag maray. Ingurigor na, Jepan nakabastad na. Uray asino mat no kanayon mabastad. Talaga nga gurigor. Adala akom nga agas apang gurigor, maray. Ay, awan no agas ti gurigor nabastad abaraw. Na, ay, kasano nga rod ngay maimbagan ni Kwarog. Aggurigor ka nun ni Kwarog ba daw? Ay kat gagangay Sakto pa'y kalkalpas ko naggurigor. Sa balimot ani Kwarog, takunada ajay pan nakabastid na tinagguriguran na. Ay kat sa bali nga rod at ikasapulan na nga agas. Anya ngay kumaaklase nga agas. Ay mapan ko mambisitain. Takitaik no niya ti agas aparaking kuha na. Anyaya ti marikrik na ni Kwarog paray. Manon nga aldaw anabara. Agsakit ka di ti ulo na. Ay, Kwarog. Agsakit ti ulo? Wang, nasakit. Nay, kukurot mo paray. Ay, sus. Win, kastana ka. Ay, sus. Uray na pudot ti panawain, malamlaminak. Ay, sintomas amin dagita ti epektaw ti namin anon apan nakabastad maw. Why, gusto dahi tako ng paray. Ang adda kay ti amok anabisa nga agas para itikas ta sakay. Ay, anyang hay dayta. Iyara sa asko king kaparay. Na, apay nga yara sa asmaw. Maawan nga rod ti bisa na anumang nagti sa bali paray. Ay, sige, yara sa asmon. Anya? Hay, wachichi? Apay, dim na awatan. Wachichi ko naman. Adda nga ron tultulong ti kanigid apalayag ko. Aki di kanawan ngay. Ay, sige. Iyara sa asko nga rodan, dito'y making kanawan. Ha! Kwarta! Apay, piniksam ngay. Kuna magking kaanas kang awan sa bali ang makangay. No kwarta timang paimbag ka ni Kwarog. Adamot kat kwartak ditoy. Manuday ta. Adamot duwagasot kan coins. Eh. Kan adamot sagbabainte kan 50. Umanay siguron. Ngam sigurado nga ta nga agimbag ni Kwarog. Padasin Ibagaman ngamin ka ni Kwarog, ta saanan ang mapanagaram, tapno saan ang mabastad, kan maliklikan ti panagsakit na. Sigod ka ni paribadaw. Yapros kano ka ni Kwarog dagito'y akwarta. Kat, kasanungay dagito'y coins. Ipapit-pit Yapros, ipaputput. Isungaroti ko na ni paribadong. Sige, riingam nga rudan ni Kwarog. Kwarog, kaanakan. Agriin ka. Agasan da ka. Anya day nga agas, nasakit sa amay. Mabiit laang daytoy apanangagas mikan ka. Ay, sana nasakit. Apay mabutang ka nung nasakit. Nayapros kon dagiti kwarta ken kuana. Ay, ipapit-pit mo butinday ta coins Ay, mayatan tirik na kang kail. Na, Mayatan ti Riknam. Mayatain. Ay, nagbiitan. ay, mayat gaya man. Idulin ko nga Ay, rin dagiti saan mo nga kwarta. lain, antay? Saan mo nga lain? Ay, apay asaan, kat igatang ko iti bagas daytoy. Nagsubli ati sakit ka, no alam dagito yung kwarta. Bay ang pailaan. Di mo alalaan ti kwarta ka inya prosta kan impapit-pit ta. Bulsa kamin dagito yan. Ay, apay ngay, kwarta ni antim dagita. Kaslasan mo mataketa may imbaga na kang kail. Ha! Ay, kayat ko Isu ti pakaimbaga, kwarta talaga. Nay, Kwarog, naimbag kan? Why, tatabataw, mayatan tirik na. Nakita ka lang, idi kalma na nakaigda, nagkapsat. Napigsa ka, no kaya't mo apanagnagak, bagkatan ka. Ay, saan na masapol apan nagdakam. Tamamati ak may timbagam. Epektif di imbagam kiniangkal ka. Ay, jay kwarta. Why, tatabataw, agas gayam ngagpaiso ti kwarta. Unaking kakait. Mayat nga agas ti kwarta.
Kahit papanam nga ita, tanay impagkan. Amumlatan tatabadaw. Mapahanak man ni nagaram. Ay saos, kasanaw no gurigor kan tumanay. Aw, makita yu dayta. Gapukin ni Badong kaw, imimbaga dagos ni Kwarog. Imbe damanin ni Badong mon, maray. Kapudno mga main maray. Sigay, maribanang, ituloy mong tag-istorya. Ay, nalipatak paikit din tituloy ja istorya. Kuma, Makitam dayta, marituyang. Sa ukan tumot ngamin asao, kat saan pa'y analpas di istorya ni Maribanang. Istorya, ana imbagan adagos ni Kwarog, gapo iti inyapros yu akwarta kenkwana, maray. ay, wen gayam anya. Agad, anyang itinapasamak. Ay, idikwan, rimwar meten adagos ni Kwarog. Ay, kat mapat siguro agpasadan Ay, adan pagluganan ta inton sumaruno nga agudong tamari kwanang. Ay, ang di mimeten nasiputan no sa di ino tinapanan na. Kat ngay, inala na amin jay kwartang inyapros kan inpaputput mi kan kuana. Isu, matlagayam nga umay kaumutang dito Teresina. Ay, wen maray, tain na lang aron ni Kwarog jay kwarta. Nakita mo sa dino tinagturungan ni Kwarog. Kaya no nasabat ko itay. Kaya amam, ti ko na paray. Mapanmang kano agarimay. Mapanmanan, kano kabasbastad na. Kaya sumit ti kunak, ang mga numabignat. Kaya noanyat mapasamakan ko na ano mabignat pare. Ay kahit nakarkaro ang agsakit paray. Sigurado Nalipatak la na ibagaking kakay. Ang nasaysaya at no paginanain na pailaan ko man ni Kwarog ti puso na. Di nasaysaya at nuliklikan na ti agarin pare. Ay uwin paray. Dadakkel nga minti gastos no mabignat. Kanayon kamot nga agpalod. Ay, naminsan nga pulo ako na nagpalo dita. Si kalaang nga tinakaibos itilakok alod. Di mo pa'y kaya, tamakalako ka. Sino aya ti teksam? JRR makabalasang di tabagatan. Agar-aram ka manan. Ay, nagpintas nga minda di balasang kagawad. Long hair kan rosy cheeks. Kita tama nga numabastad ka manan. San mo't siguro itan? Kanayon kumatatiksan? Sapay uray ka laagurigor no kasta mabastad ka. Mangan tayo. Ayan ni Kwarugan ngay. Apay, di mo aya nakita di taruar nga da kasarsarita na iti cellphone na. Itay pa'y agsapa da ita. Aging ga ita. Aldawan, adapay lakasarsarita na. Iso nga rod nga ibagbagakken ka, amasapul abagbaga amday ta akaanakam. Di nansa masaangot ti manganan. Ay talaga asaanan. No nakasango dito lamisaan, jay pa'y lasilpon na ti igam na. Ay kasanungan ti panagrundada. Ay katawanan Panagkunam, makarunda pa'y aya. Di trabaho na nga di barangay hall. Kunak amapan aglinis. Ay awan nga rudan. Di nanto pa'y masangon ti agdigos. Siyak matagsakit itan no kasta. Ipalubos mo nga rod ang mapasamak kan katikasta. Agar-arim sa manan. Ay ka, agurigor tumanan Tatabataw. Day. Apay, adda ka din ang danog king ka di tanagapwam. Nagkapuwak di tabagatan. Iti ayan tiarar makabalasang. Binastad nakmanan. Nabastad ka manay. Ayunay mo daytan Kwarog. Makagurgurigo rakmanan. Iso nga agawid akaw. Makitam, agsakit manan ni Kwarog. Nakita nga ron na nakaida. Ken nabara. Naistorya na ka din kan ka nabastad manan. Agasan tamanan na. Sapay adon ti gastos ta. Gapo iti pan nakabastad day ta ka anakam. Ay, agasam man, tauray nala igurigor. Ay adda kwartam dita.
Kwarta manan. Apay, awan lat kwartab. Ada ang amumutin. Alaan na tumanan. Itinagan ti kwarta. Maimbagan ka kwarog. Sana ka maimbagan ng Kyle. Ha? Apay asaan? Inya pros kumatan dagiti kwartaken ka. Ipabulusam kanyak dagita kwarta. Awan bilig na no ya pros mulaan. Mabastag kan tumanan. Da kami mitlakan ni antim ti aggastos. Agpasada ka laangan iti tricycle tapno ada kwartam. Kasano ngay, no makariknak mat iti ayat. Bayam data ayat-ayat. Agarim kan no ada kwartam. Saan pa'y nga ito? Aguray ta, iti tricycle apagluganan ta diti paradaan. Apay, talaga saanon nga agpasada ni Kwaraw? Ay, kano ko na nga agsakit manan. Na, una yan, kanayon mo lang agsakitan. Isungarot ti kunak. Sorry na ti papananyaw. Nay, nimit Kwarog dayta. Ay, naimbagan siguro na. Naimbagan kan, Kwarog. San pa yung unay, kagawad? Apay nga, yan nagpasada ka. Una, tapno makaurnong ak iti kwarta, gastusak no agarmak. Ay nasaya at dayta planong Kwaraw. Sige, aglugan kayo. Tay tulod kayo ni ti papananyaw. Ay, Kwarog, agaram kanat na. Bareng maranaam to, ti kaparagpag mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog, agrunda kayo inton rabi ay. Ha? Antay magbaga, mang Kyle. Ay dingdingin ako no. Di na magam dingdingin. Ay, Eh, tanto ba't cellphone ter aramidam nga. replayak lang dito i-text ni tata ba daw. Kunak, agrunda kayo inton bigat. Agrunda? Ay, wala. Sige. Ay abam amin at tanod mo. Unang Kyle, nawatak timbagam. Nangig mo? Unang Kyle, sanak matatulay. Sigsig rod wak lang. Tano saan mo anangig ulit-ulit manay. Sana nang Kyle. Ala, mapankun bagaan dagiti tanod ka. Enteng, panagkunam naawatan ni Kwarog jay imbagam kan kuana. Naawatan na. Kasla saan nakamot adengdenggan itay, taagsilsilpon nga main. Kuna na anangig na naawatan na. Tano naawatan na, apay ngay tanagdiritsumay, kat kuna namot amapan na bagaan dagiti tanod na. Siguro. Mapanpay gumatang ititersi na ni kagawad ko nang. No mapan gumatang ijay, apay nga rod anagsiko. Ay, wala niya. Nagsiko mga paiso. Ay. Sabalin sa tipapanan naman. Kasla agturong mat ijay balay damari to yang kan pari badong. Ay, mga no adda idagas na, ijay balay da pari ba daw? Ay, agdwa-dwa ak inteng. Ha? Saan nan samot anaawatan jay imbagam? Badaw, anya ter aramidan ni Kwarog ijerwar. Ay, adan ni Kwarag. Katiks ko lang itay, adan na dagas. Nana, papanamngay. Ay, naman kasaritan ni Kwarag. Nalipatam sa mutan amapan ka ijay bangkag. Ha? Ay, jak nalipatan day tatuyang. Ay, aglisi ka man. Na,
Nasken ama kamula ta itan ba daw? Way na mahok. Anya kalaki din aya. Uray siyak tulangan, di mapanagmula. Naparatak mo't ang naawat mo di text ko, ako arap. Wain tatabadaw. Isungod ni Mike Adagaws. Tako na mo't ang mapantaginaw. Way, nagberbero ka nga ruti kadwak nga ginaw. Tangarutin na. Ikitinda na. Kumit-kita mo't ni Nana Tuyang manipod di tataway, Ay, way. Bayam, ilibasan ta. Abay, agungat aya. Kasta na lang man ni Nana Matuyang. Gagangay, ti dandanin ang kabaw. Maray, nakitam ni Badong kaw? Aywan, kalablabas da dito tersinak, kadwana ni Kwarog. Nakitam no sa dino tinagturungan da. Kano nagapurada mo't anapan dita paradaan. Napananda nga ingatan. Naglugan damot iji tricycle ni Kwarog. Edi kwa nagpaabagatan da. Kaya't naasawan. Nagpaili da. Kasta siguro Apay ka day maray. Kano imbaon ko ni Badong ko amapan ijay bangkag. Isumot lagayam anagapurada limabas. Linibasan na kagayam ni Badong Mau. Nagrigat lakit din ayat ti agpanunot. Anya ti pampanunot maray. No anya ati si daan mi manen. Sapay nagpili iti si daan dainteng kan Kwarog. Si daan gayam ti pampanunutam. Inaldaw nga rod aday ta ti problema. Nagpagatang ka kuman akan ni Kwarog ta nagpaili maut. Nagpaili? Kunam? Katwan, nagkuyog da kan ni Kabadong. Kasano ngayon dya imbilin ni Inteng agrondada? Binilin ni Kapitan nga gronda. Wen, ay kunakon kat. Saan adengdenggan ni Kwarog ni Uncle na? Ay, sa balen tidengdenggan na. Wen maray, ni Kabadong itan tidengdenggan na. Ayan nan nga ta, dagiti agron-roda. Ay, Inteng, saan mo naabirokan ni Kwarog? Ta saan da makapagronda ita? Apay asan ka no binilin ko itay? Ay, kasano ko maama kapagronda kat inawis mat ni Pari Badong? Nagpaili da ka no? Ay, di nakdengdenggan ng Kwarog na. Talaga asaanan. Saan na kan apatpatyan? Saan nan nga ikan kanu dagiti ibagbagam kan kwa na nga aramidan na? Tatabadaw. Sakbay ang mapantaginaw. At day bagakan ka. Anya tayo ta. Awang gayam kwartak. Apay nga awan. Itakla nga malagip nga awang gayam kwartak. Mapantaki din, siyak ti makamaw. Nagdakwartam. Katuloy na na. Maglaki din na nakita niya nakasabit a daster ni Tuyang tao. Hindi kinaot ko yung bulsa na. Hada na alak a kwarta ko naman. Wow! Nalain ka talaga dumiskarte tatabadaw. Iso ang bilibakan ka. Ay na, pangasim mo't amari Tuyang, tasan kang agpanibid di tasangwanan ti Tersidak. Ay, nalidaya nga raw. Iparit mo amin Adamot ijib balayo a pagpanimidam. No apay nga umay kag panimid iti Tersinak. Mapukpukaw nga raw di kakaisuna a kwartak ijay bulsa ti daster kaw. Ay katamumon no asino tinangala. Ni Badong mulaang mo ti kadwam di tabalayaw. Pampanunutek nga rod maray. No adapay sa bali a mabalin ko a panunutan. Asino kumangay ti sabali a pabasulam. Ita, awanan ti igatang ko iti bagas ken si daun may. Ay, nagrigatan aya, no taktakawan na ka ti asawam. Maray, adda ni Kapitan. Ay, awan, Mare. Napanay na yaban dagiti tanod, tagrondada ita arabi Apay aya, Agrunda ni Kapitan? kapilitan tanagpaili ni Kwarog. Duadakin ni Badong ka, Maray. Win nga rod. Ninsamot pari Badong tinangawis ka ni Kwarog. Ay, wunsa. Katidakas na.
Inala ni badung ko jay kakaishuna kwartak. Ay unay mat daytan. Wan nga ron maray. Iso apabuludan nakman iti bagas mo. So katakto mo lang maray. Sige. Ay, bagbagaam to dayjay abadong mo. Agasam dayta, kapitan. Sika lang arodan di kapitan. Sika pa'y titanod. Kaya una. Rumbang ko maatrabaho ni Kwarog ti agrunda. Ay, sabali nga rin tinapananda. Sa dansa pa'y ang nagawid. Awan pa nga rin ka aldawan. Uray ni Marituyang. Agur-uray ka ni Kabadong. Ay, makangag na dyan akwarog na. Ay, bagbaga am laang mata, kapitan. Ay, napunuan akong. Saanin anasaya at aramidin na. Gaputadya kun mauray ni badung ko maray. Siya kun ati mapanagmulay jay bangkagmay. Ay, kat nasaysayaan, Jak matamaw no sa dino ti pangbiro ka kin ni badung ka. Ay, apay ngamin abirukam. No saan na akayat ti agawid? Bye-bye, Katuwan! Ala, ingkakit di agmula, mare. Kabailam day ta. Ano ti makunam kwarog? Agawid ta ka day. Sika man, Tata Badong. Naginom tamatay. Tata, nabartak tabay kit din Itix kan tumanayin kwarog. No, kaano ta nga ginam. Uy, sige, Tata Badong. Uray ti text mo. Si putak manay, no sa dinaw, ti pangisabitan ni tuyang kau, jidaster na. Sigurado, wala nakabulsa kwarta ijay. Intang aruda naglugan ni tricycle ka. Ay, katuwa na. Ayan na yan, yung tricycle mo. Nay, yung parking ko lang mat ditawi. Nay, awan mo ti makita ka nakaparking at tricycle. Ay, awan nga raw. Napanan ngayon ti tricycle ka. Ay, bagan mo nood na ng bulod ah. Ay, sana mapali na bulutan ta. Ay, pagbiro kanta ka yung tricycle mo. Ay, birukan ta Tata Badong. Saan ta nga gawid no, di ta mabirukan. Ay, sa payaldaway. Ay, yung tanda ko na nituyang kau, no yak pala makaaway. Ay, saan may paikit anak tiliw dyan tatakaw, kabayatan ti panagrundami. Ay, agrunda kayo ngamin anaimbag, Isong beter aramidin mi. Ay, sursurun nyo ti aglawlaw iti kabildatan. Nangruna ijay sentro. Ay, talaga aday ta, ti aramidin may. Tanay, at dalat tadagit agrekreklamo ang mataktakawan da, uray iti rabi Noon da ko mga min ni Kwarog. May samot da dya ka anakam. Ikatamtuman at chiptanod, no kasjay na mulaag. Manang, rabinton no makasangpot tayo dyan kabildatan no magmagnata. Kita niya ngay nga raw, saan tamot ang nabirukan yung tricycle mo? No tinakaw da. Apay ngay asaan daman lang anang ibatay. Kanya ngay kumatibati na. Ita, isa ko nga akin tricycle ti kakasya magmagna. Ay, kadrugyan tan ati magna. Basol mo na ito itataba daw. Ha? Apay malin na basol ko ngay. Nagsaya ti biyag ka. Mapanak ko magrunda. Ang uminawis na ko may aginaw. Sakpay mo ti pabasulin may. No saan na ko maatiniksan. Di sana ko masimurot kan ka. Wen angam nagmayat ka mait. Wen kunamot adagos. May kapay adagos si Jay Balay. Ay, jak la ko man simursurot kan ka. Kasano nga'y kapitan? Katawan pa'y matdakwarog kan Kabadong. Ay, saan kun a problema day ta? Si kamadan ti agrundan, Kadwak dagiti da dumatanaw. imbis kumaan ni Kwarog. Bareng matiliw mi itan dagiti agtatakaw. Sapay ko ba kapitan? Tarabii kanu ka ti panagraira da. Dita kanu sentro ti paborito da pagtaktakawan. Ay, rabi na talaga. Ada yung magayam dito kabildatan no pagnay na. Nabanuga ka ang tataba daw. Ay, uray, ta makadanon tantulat tayo yung kabildatan. No ada di tricycle ka. Santa kumana rabia nakastawi. Ala, saan ka nga reklamaw?
Tabaring mabirukan ta pa, di tricycle mo. I-report ko kini uncle ko ti pan nakapukaw ti tricycle kao. May report mo taon intong bigat. Kanya nga, agsinatan na dito. Dito yung mitin na magna. Wine, tataba daw. Dan sa tatakaw iti na dyan banda. Tiliwag na ita. Tagturi din na magmagna. Nalakalaan matiliw ko tilukaw. Natiliw ka! Ang tatakaw! Saan ka na makalibas pa? Mabalot ka ititong palbiyan. Ay, ibatanak! Saan ka nga ibatan ang tatakaw? Ay, sana nga tatakaw. Ibatanak! Ha! Hay. Sika pare? Sana nga tatakaw, pare. Ay, kung nakno sika ti ang tatakaw. Siya na ito, pare. Ni pataw. Ireklamok na ita, Kapitan Tuyan. Agasim man, pinagsuspitsaan na kidan niyang tatakaw. May salang ti maibagak di tabadong. Gonggonam. Ha? Ayun ay kamutin. Si kanto pa'y ti pa'y balod ko. Nagado ti basol mo kanyak. Basol, adaya may Nalam jay kwartak, jay bulsa ti daster kaw. ijay. Imbes ko maamapan ka agmula ijay bangkag. Saanon, tasya ko na. Kasanaw, saan ka ba't nagawaway? Ay, dayay pa basol ko pa. Wan, iso arumbang at tiliwan na ka ni Kapitan. Sigay, tayong kay reklamo kini Kapitan. Anya. Pakawanan na kang gail. Tung palag tunti bagam kanyak. Ay, rumbang lang. Aramid ang pati naramid mo. Talaga nga ikatan kan kas chip tanod ka. Hindi nga min tataba daw. Basol na Ay, saan ka man nga agpapabasol? Inteng, dahil ito'y tibalunet ko. O saram ka de. Balonite. Uncle, di nakmat balonite na. Ay, isublimpay lang ijay lakasam day tabanang. Tayin ton sumaruno alabsingan nak ni Kwaraw. Iso, ti pangaramatak iti day balunat. Ay, Kwarog, no kumata ni Kapitan ti sinurot mo, di saan kumaanapukaw ti tricycle mo. Ala, agnakam kan. Ala, sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama na yo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag.